Enhle sezansi ngiyakhuleka ngane zakwethu. Lokhuluma umbhodobhodo. Ngane zakwethu ngihlanganisa ithimba la. Engithema ngihlanganise kwaphuma igama elilodwa elithi makuvuleke i-channel ku-YouTube. Okumbhodobhodo TV. Siyacela ngane zakwethu support yenu, siyacela ngigijimene khona, ni-subscribe khona ukuze nizowathola lonke ama-post ethu esiwafakayo. Nizowathola konke nje ngesikhathi, ingabe ukuthi konke sekufika kini sekufika sekulate. Siyacela ngigijimene friendship subscribe khona masifaka ama-video ebese nawa share bese nawa like bese ngibuya la ingane zakwethu. I-channel ke abanye bayangazi ke endaweni thizeni. I-channel yethu bafethu inokuhlukile ithi asithathe ihlangothi. Siletha udaba njengoba lunjalo. Okunye ukuthi uma ngabe ngakini usidinga sifike kunodaba kumele silufake. Siyafika qathatha kodwa futhi ngaphasi umgomo nembandela okunye kwakho nje ukuthi into enodlama asihambele. Into enomsindo asihambele. Sibizele into edinga umbono womphakathi, into edinga abantu ukuthi bephose abakuphosayo. Yabo, musibizela wena makhelwane wakho ukuthi uxabene nomakhelwane wakhe babanga inkukhu babanga inakhuzu uflower. Cha bo, sidinga thina into ezodinga umphakathi wonke. Kuningi sikufaka engikufakile lapha na ku TikTok ebekudinga ukuthi umphakathi ukuthole konke. Ngiyacela ngane zakwethu ke ukuze nizokuthola konke lokhu ukuthi kwenzakala kanjani. Silandeleni lapha ku YouTube umbhodobhodo TV. Siyacela ngigijime futhi usubscribe nawe uma ubona le video lena ugijime ucele umakhelwane wakho naye ukuthi enze njalo. Siyabonga ngane zakwethu, siyabonga. Ivale.